ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи иттилоотии ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар манзури шумо мегардад. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод намудани Иноятзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Иноятзода Баҳром бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод намудани Хайрулло Амонулло мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Хайрулло Амонулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Леваканди вилояти Хатлон озод намудани Самизода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Самизода Санавбар Зайнулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси шаҳри Леваканди вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон озод намудани Баҳодурзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Баҳодурзода Абдуҷаббор Саттор бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҳимзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳимзода Султон Нурмаҳмадпур бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ҳиндустон таъин намудани Раҳимзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳимзода Султон Нурмаҳмадпур сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ҳиндустон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд таъин намудани Қурбонзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Қурбонзода Амирхон Файзулло иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон таъин намудани Иноятзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Иноятзода Баҳром иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Леваканди вилояти Хатлон таъин намудани Давлатзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Давлатзода Зарина Дилмурод иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Леваканди вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019.
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи абдураҳмони ҷомии вилояти хатлон таъин намудани Яқубзод мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳанд. Яқубзод Саид иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи абдураҳмони ҷомии вилояти хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019 мутобиқи моддаи 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои аз вазифаи муовини раиси вилояти хатлон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш озод намудани Қурбонзода Амирхон ва бо мансаби муовини якуми раиси вилояти хатлон таъин намудани Хайрулло Амонулло розигӣ дода шуд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти Федератсияи Россия Владимир Путин барқияи таsalliят ирсол намуданд, ки дар он аз ҷумла омадааст. Муҳтарам Владимир Владимирович, хабари ба амал омадани ҳолати фавқулода ҳангоми фуруди ҳавопаймои мусофирбар дар фурудгоҳи Шереметова, ки сабаби ҳалок шудани даҳҳо нафар шаҳрвандон гардид, моро сахт андӯҳгӣ намуд. дар робита ба ин фоҷиа таsalлияти амиқи худро ба шумо ва тамоми мардуми дӯсти Россия иброз намуда хоҳишмандам эҳсоси ҳамдардии маро бо наздикону пайвандони фавтидагон расонед. ёдовар мешавем, ки дар фурудгоҳи Шереметоваи Федератсияи Россия дар натиҷаи нишасти садамавӣ ва оташ гирифтани ҳавопаймои мусофирбари Суперҷет сади ширкати Аэрофлот 41 нафар ба ҳалокат расида, 14 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. шарҳи бештар дар таҳияи Аҳмади Назар. дар фурудгоҳи Шереметоваи Федератсияи Россия ҳавопаймои мусофирбари Суперҷет сади ширкати ҳавопаймои Аэрофлот бо нишасти садамавӣ фуруд омада оташ гирифт. дар натиҷа 41 нафар ба ҳалокат расид. аз 37 мусофири наҷот ёфта 14 каси онҳо бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд, ки табибон вазъи саломатии 3 мусофирро вазнин арзёбӣ мекунанд. дар миёни ҳалокшудагон 1 нафар ҳайати сарнишин низ ҳаст. ҳангоми нишасти садамавӣ дар дохили тайёраи мусофирбари Сухой Суперҷет сад 73 мусофир ва 5 нафар ҳайати сарнишин қарор дошт. ҳавопаймои мусофирбари Суперҷет сад аз шаҳри Москва ҷониби вилояти Мурманск парвоз мекард. дар робита ба ҳодисаи мазкур дар фаъолияти ширкати ҳавопаймои Аэрофлоти Федератсияи Россия тафтиши ғайринақшавӣ гузаронда мешавад. ҷараёни нишасти садамавии ҳавопаймои мусофирбари Суперҷет сад тавассути дастгоҳи наворбардории назоратии фурудгоҳи Шереметова сабт гардидааст. илова бар ин баъзе аз мусофирони дар дохили тайёра буда оташ гирифтани ҳавопайморо тавассути телефони мобилӣ ба навор гирифтанд. мувофиқи маълумоти васоити ахбори уммаи маҳаллӣ пас аз 28 дақиқаи парвоз дар қаноти тайёраи мазкур сӯхтор сар зада ҳайати сарнишин кӯшиши анҷом додани нишасти садамавиро карданд. онҳо барои фуруд овардани ҳавопаймо ба танзимгарони парвозу нишасти ҳавопаймоҳо дар фурудгоҳи Шереметова тамос гирифта, ҳавопаймо дар фазои вилояти Москва борҳо давр зада якбора поён шудааст. шабакаи телевизионии РТР гузориш додааст, ки аз сабаби номусоидии вазъи ҳаво ҳайати сарнишин натавонистанд дар кӯшиши аввал нишасти садамавӣ анҷом диҳанд. сарфи назар аз талошҳои ҳайати сарнишин ҳангоми нишасти садамавӣ дар фурудгоҳи Шереметова ҳавопаймо оташ гирифтааст. аз рӯи маълумоти оҷонсии иттилоотии Тартас, ҳангоми парвоз дар натиҷаи ба амал омадани раъду барқ дар қанот ва дохили ҳавопаймои мусофирбари Суперҷет сад сӯхтор ба амал омадааст. ҳангоми нишасти садамавӣ ҳавопаймо 2 маротиба ба хатти нишасти фурудгоҳ бархӯрда, ҳарду муҳаррики он пурра оташ гирифт. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ дар 55 сония мусофирони тайёраро ба ҷойҳои бехавф кушонданд. бо вуҷуди ин ҳам 41 мусофир ба ҳалокат расид. ҳавопаймои мусофирбари Суперҷет сад соли 2018 ба истифода дода шудааст. пас аз рух додани садама фаъолияти фурудгоҳи Шереметова қисман қатъ гардид. вобаста ба фоҷиаи мазкур дар вилояти Мурманск давоми 3 рӯз мотам эълон карда шудааст. дар фурудгоҳи Шереметова ва Мурманск барои наздикону пайвандони ҳалокшудагону захмиён бар асари нишасти садамавии ҳавопаймои мусофирбар маркази ёрии равонӣ таъсис дода шудааст. кумитаи тафтишотии Федератсияи Россия вобаста ба оташ гирифтани ҳавопаймо парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. намояндагони кумитаи мазкур сабабҳои ҳодисаро дар 3 фарзия: иштибоҳи ҳайати сарнишину танзимгарони парвозу нишасти ҳавопаймоҳо дар фурудгоҳ, нуқсони техникӣ ва номусоидии вазъи ҳаво арзёбӣ мекунанд.
барои дақиқ кардани сабабҳои ҳодисаи мазкур комиссияи махсуси давлатӣ таъсис дода шудааст. аз рӯи баъзе маълумот дар натиҷаи зарбаи раъду барқ системаи худидоракунии ҳавопаймои мусофирбари суперҷет 100 ширкати ҳавопаймои аэрофлоти Федератсияи Россия аз кор мондааст. идомаи ахбор. ба мусоид омадани обу ҳаво содироти маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба хориҷи кишвар имсол бештар гардид. соҳибкорони тоҷик ба шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия пиёзи барвақтӣ, карам, сирпиёз ва дигар номгӯи маҳсулоти мавриди ниёзи аввалро содирот намуданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршиди Саидаҳмад. صادرات محصولات کشاورزی به شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه از جمهوری تاجیکستان این شب و روز رو به افزایش است. با استفاده از شرایط امکانات موجود صاحبکاران تاجیک طریق خطارهای راه آهن تاجیکستان بیشتر صادرات پیاز بروقتی و دیگر نامگوی محصولات کشاورزی را به راه مانده‌اند. طلبات به محصولات کشور ما در شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه سال از سال بیشتر گردیده با استفاده از این فرصت واردات آن را صاحبکاران تاجیک به کلانترین بازارهای این مملکت زیاد می‌نمایند. در یک از کلانترین مرکز تجارتی شهر مسکو فود سیتی شماره زیادی صاحبکاران تاجیک در نقطه‌های علاهیده به فروش محصولات از جهت اکولوژی تازه کشاورزی کشور ما مشغولند. در این موسم از جمهوری تاجیکستان به این مرکز تجارتی شهر مسکو ده‌ها تن محصولات کشاورزی از جمله پیاز بروقتی و کرم وارد کرده شده است. به این مرکز تجارتی از تمام کشورهای جهان محصولات مورد نیاز اول وارد می‌گردد و خریداران بیشتر به محصولات کشور ما توجه زیاد دارند و طلبات سال تا سال به محصولات از جمهوری تاجیکستان وارد شده می‌افزاید. صاحبکاران تاجیک صادرات محصولات کشاورزی را همزمان از شهر نویاهای ولایت ختلون به فدراسیای روسیه به راه ماندند که برای آنها در این سمت امتیازها نیز مقرر کرده شده است. در مرکز تجارتی فود سیتی شهر مسکو برای صاحبکاران تاجیک شرایط مساعد کار و فعالیت فراهم آورده شده است. محمدعلی سفر، خورشید سعیداحمد از شهر مسکو فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. محفل ادبی گنج سخن در ولایت سوق در ترغیب کتاب و کتابخوانی معرفی ادیبان تاجیک نقشی مهم دارد. در محفل نوبتی چراغ مهر دوستداران ادبیات و شعر و سخن دایر به اشعار شاعران شیرین کلام تاجیک و نقش آنها در ادبیات معاصر بزم شعر آراستند. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. چون انانه در تالار کاخ سوقدیان شهر خوجند محفل علمی ادبی گنج سخن این نوبت تحت عنوان چراغ مهر دایر شد که در آن شاعران، نویسندگان، دوستداران کلام بدیع شرکت کرده دایر به نقش و جایگاه شعر در معرفی تاریخ و تمدن و زبان و فرهنگ غنی خلق تاجیک و ادامه این انانه از جانب نسل‌های سالهای دوران استقلالیت اندیشرانی نمودند. در محفل نوبتی اشتراک سرشمار جوانان مخلصان ایجادات شاعره شهادت آن است که امروز جامعه به کتاب و ادبیات ایجادات پرغناوت ادیبان رو آوردند و واقعا هم کتاب و کتابخوانی مایه و سرچشمه برند برداشتن معرفت و معنویات غنی نمودن دنیای معنوی جامعه است. در محفل از ایجادات شاعره نارینسا شعرها قرائت و از جانب هنرمندان از اشعار وی سرود و ترانه‌ها ترنم گردیدند. در قسمت منبر شعر و اندیشه ادیبان و اهل ضیا و دوستداران ادبیات باید به ایجادات شاعره اندیشه ها بیان داشتند. در ولایت سوق در دایره هدفهای رشد علم و فرهنگ و ادیبان و ایجادات و خدمت‌های آنها ارزگذاری کرده می شود. نشر و ترغیب ایجادات آنها از جمله چنین تدبیرهاست: در تعلیمگاه‌های میانه، عالی، کسبی و مؤسسه‌های تعلیمی محفل‌ها به فعالیت ایجادی شاعره و آزمون‌های قرائت شعر از ایجادات ادیب گذرانیده شدند. با تصمیم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند یکی از کوچه‌های نوبنیاد شهر خوجند نام شاعره نارینسا را گرفت. در آبادی و سرسبز و خرمگردانی این کوچه پیوندان اشخاص سخاوت‌پیشه و دوستداران کلام شعر شاعره سهم گذارند. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دوستی المپیاده‌های فنی را با دستاوردهای نظررس جنببست نمودند. با اشتراک فعالانه خوانندگان این ناحیه در سطح ولایت جمهوری بیش از 20 مدال به دست آوردند. گزارش خبرنگاران ما از ناحیه دوستی. натиҷаи ҷанбасти олимпиадаи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ собит намуд ки муҳассилини ноҳияи дӯстӣ дар озмунҳои фанӣ миёни мактабачагон нишондоду лаёқати хуб нишон доданд. тавре маълум гардид дар сатҳи вилояту ҷумҳурӣ шогирдони муассисаҳои таълимии ноҳияи дӯстӣ беш аз 20 медал ба даст оварданд ва дар ҳамин баробар чанде аз хонандагон ҷойҳои намоёнро низ сазовор шуданд. шуъбаи маорифи ноҳияи дӯстӣ хонандагонеро ки шарафи ноҳияро дар сатҳи вилояти хатлон ва пойтахти мамлакат ҳимоят карданд қадршиносӣ намуданд.
من در олимپیادای ولایتی با صنف‌های 10 جای یکم را اشغال کردم و با صنف‌های 11 جای سوم را اشغال کردم و به المپیادای جمهوریوی رفتیم. من نیت دارم که در آینده مدال‌های طلا به ولایتمان و به ناحیه خودمان مدال‌های طلا بیارم. این شاگردان از فن‌های گومانیتاری، زبان دولتی، بیولوژی و زبان‌های خارجی قابلیت خاص نشان دادند. نتیجه زحمت و تلاش‌های استادان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دوستی بود که دست پرورانشان به چنین پیروزی‌ها کامیاب شدند. من مقصد دارم که در المپیادهای بین‌المللی اشتراک کرده جایای نمایان را گرفته پرچم کشور عزیزمان را به بلند بردارم. شعبه معارف ناحیه دوستی به گیرندگان مدال طلا، نقره و برنجی افتخارنامه‌ها تقدیم نموده استادان آنها را نیز ارزش‌گذاری نمودند. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.